Adekvatna zaštita manjinskih prava i sloboda neće biti moguća ako se u novom crnogorskom ustavu ne nabroje manjine i definiše njihov, ali i status drugih naroda, kazao je sekretar Ministarstva za prava manjina Orhan Šahmanović na okruglom stolu koji su organizovali Forum Bošnjaka muslimana i Centar za bošnjačke studije iz Rožaja. O tome Sanja Novaković. Sekretar Ministarstva za prava manjina Orhan Šahmanović kazao je da su Bošnjaci u Crnoj Gori skoro uvijek znali prepoznati vrijednosti koje su vodile multietničkom skladu, a da su znali često i na svoju štetu podržati ono što je značilo boljitak za Crnu Goru. Nadam se da će crnogorska država znati da cijeni sve ono što su Bošnjaci uradili za nju, kao i da će objektivnim pristupom vratiti Bošnjacima dio onoga što su oni uložili u Crnu Goru, kazao je Šahmanović. Nismo bili zadovoljni zbog toga što taj tekst daje manje prava manjinama nego što je ponuđeno rješenje iz 1992. godine. Predsjednik Upravnog odbora Foruma Bošnjaka muslimana Crne Gore Suljo Mustafić kazao je da se rasprava o Ustavu događa u stanju namjerno stvorene konfuzije, da bi se lakše uspostavio ambijent u kojem je sve dozvoljeno, a očigledne političke trgovine, nagodbe predstavljene su kao politički kompromis ili konsenzus. Dominantna priča o preambuli, državnim simbolima, pitanju jezika, vjerskih zajednica i manjinskih prava uglavnom se svodi na nadgornjavanje političkih glasnogovornika, dva nacionalna korpusa, a svi ostali postaju dekor i njihov glas se sve manje čuje, ističe Mustafić. Uloga Bošnjaka muslimana u konstituisanju nezavisne Crne Gore veoma je jasna. Svojom nedvosmislenom odlukom, bezrezervnom podrškom crnogorskoj nezavisnosti, na referendumu 21. maja Bošnjaci muslimani potvrdili su privrženost državi Crnoj Gori i viševjekovnu pripadnost njenom društvenom biću. Nijesmo zato tražili medalje i nijesu ni kovane za nas. Ali s puno prava trebamo tražiti da država Crna Gora uvaži činjenicu da su Bošnjaci muslimani narod koji je konstituiše i koji je svoju i povijesnu i historijsku sudbinu vezao za njen državnopravni prostor. Poslanik SDP-a Rifat Rastoder kazao je da nije saglasan da Bošnjaci muslimani treba